بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونها فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صدق الله العلي العظيم. حقيقة بآيات بزا قوير تأمل وتفكر إدخ بأنه لابد إنسان gün gelecek مغادرة edecek bu dünyanı كما أنه فرادا geldi bu dünyaya وترك edecek ننca أموال وأولاد وما يملك من الدنيا ki bunlar hapsi tehvil öz çözünün dögüydü. Gün geli insan bunları terk eder ve hicret eder bu dünyanı. İmam Ali selamullahi aleyhi buyurur fi ihda abiyatihi fe in benaha bi hayrin tabe suknaha ve in benaha bi şerrin khabe suknaha. Hakikaten insan o ahireti iyi yapıpsa korku yoktu, makafet yoktu. Lenneu ahadil eşkhas أحد الأئمة سلام الله عليهم قال در لماذا نحن نخاف من الموت مضمون بضو بأنه نجبس قول خلق آيا موتان أولمنان در لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. حقيقة أو إنسان كي دنيا سني يابب دائما دنيا مشغول من الصباح الباكر حتى الليل المتأخر وإنسان استعداد المس تركيت سن ومغادرة إتسن بدنياني نش لأنه دائما تفكروا تأملوا بناسم bu dünyada vurup ama ahirette bir şey yoktu. Ne yaparsın haline? لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلافا ki insan düşünür بأنه bu dünyada المال والبنون بأنه özçü masdar kuvvet, masdar refahiyyattı ama o dünyada ahirette bunlar hiçbirisi faydası yoktu eğer ki قلب سليم olmasa من الآثام من الذنوب من المعاصي وما إلى ذلك. لذلك insan دائما ölümü yadı düşsün. Dirkefa bil mevti va'idan ya umur. Hakikaten hadis var hassedir bi ennehu insan mu'min daimen ölümü yadı sasın. Uzkuru hadimel lezzat. Lennehu insan ey lahzada bu ölümü yaddan çıkarsa tuğyanlığa başlar. Lennehu rukun eder dünyaya. Rukun eden zaman daha ölümü yaddan çıkardığın zaman daimen tuğyanlığa başlar. Fesede başlar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de o ehli kitaba iddia edirler بأنه bunlar ehlullah'tılar ve ahibbaullah'tılar. Özleri cennet sahabediler. Dildi kul in kuntum temennevnel mevt kul in kuntum yadından çıktım bak ne işi bozdu.